Estalo a sentir. Estás achegando. Comeza Galiza Metálica. Moi boas, son Pati Castro e benvidos a outro Galiza Metálica máis ben cargadiño de música 101% rock e metal galega. Non te perdas este programa que se fai alén das nosas fronteiras, pois sai na 106.0 FM de Antena Miño e tamén podes escoitalo en www.antenamiño.pt. Non te perdas os seus directos a partir das 12 da noite, hora portuguesa, todas as noites da segunda a terça-feira. Mais se non podes facelo en directo, que saibas que podes atoparnos en todas as plataformas digitais, tales como iVoox, Spotify ou Google Podcast. E dito isto, grazas e benvidos a este programa feito en colaboración con Filipe Marta de SOS Heavy Metal Radio Show. Moitos saúdos e obrigada a todas as ouvintes portuguesas interesadas en coñecer e saber máis sobre a música metal galega. Este é un programa, a edición número 45, que ven cargadísima de entrevistas e novidades, e comenzamos con Ovo de Cruzeiro con ese videoclip que estrenaron o 29 de novembro de Don't Know What They Say. Galiza Metálica, o teu programa de radio 101% cultura rock e metal galega.
Metálica na 106.0 FM de Antena Miño. All that they want is my brats. All that they need is Walmarts. Now it's time to rub arms. Now's the time to shout loud. Wake up! Get up! Wake up! Get up! If you be full souls, you'll be fucked. If you fight for rights, you'll be marked. Now it's time to rub arms. Now's the time to shout loud. Wake up! Get up! Wake up! Get up! All that they want is scary subs. All that they know is more crap. Now it's time to rub up. Now's the time to shout loud. Wake up! Get up! Wake up! Get up! Now we need to bow. Now we need to shake everything that is in this fucking world. Everything that is in this fucking world. Wake up! Get up! Wake up! Get up! Wake up! Get up! Wake up! Get up! Y así comenzamos este Galiza Metálica dándolle caña con Red Waves, que próximamente van a presentar o seu EP Wake Up no Paz de Brasil en Ferrol. Non te perdas o 18 de novembro a partir das 10:30 a Red Waves con billeteira totalmente inversa. E agora non te podes perder o que che poño a continuación. Eles son da zona de Ferrol, tamén chamanse Crystal Somnia e veñenos a presentar o seu último traballo sacado este outubro de 2023. Chámase The Monster I've Become. Take a
Facéndonos eco das novidades aquí no Galiza Metálica na 106.0 FM de Antena Miño, vamos a falar con José, o batera de Unchosen Ones, a banda viguesa nada en 2020 que fan melodic heavy metal and hard rock. Non vos podedes perder o seu novo traballo e un EP titulado More Sorrow, sacado fai solo unos días. Podes degustalo en todas as plataformas digitais e na mentras vou vos a deixar con Rise Above the Dead.
More Sorrow é un EP que lanzamos o día 1 de novembro a modo de broche, de celebración do que foi o noso primeiro disco Sorrow Turns to Dust. Nel encontraredes un tema inédito como é Rise Above the Dread, que é un tema bastante rapidiño, bastante cañero, moi do noso estilo. Encontraredes tamén a versión acústica de Sorrow Turns to Dust, que é o tema que lle deu nome ao noso primeiro disco, e o Synthwave de Far Beyond the Thunderdome. Pois unha vez máis contamos con Coldo Rivas para gravalo de SMHQ Studios e con José Fernando III de JF Producciones para o que foi o proceso de mezcla e de mastering. More Sorrow pon punto e final o que é o noso primeiro disco Sorrow Turns to Dust. Como imaginaredes, hai moito traballo posto, non exento de problemas, de imprevistos, pero tamén con moita ilusión. Entón, pois, convidamos a que os coitedes e que sexades partícipes desta fermosa historia e que esteades atentos polas nosas redes sociais o que nos depara o próximo 2024, no que confiamos en anunciarvos un novo traballo e novas datas de concertos. Así que recibide unha aperta enorme. Galiza Metálica na 106.0 FM de Antena Miño en Braga.
Estivemos con Crowded e o seu Billy the King. Próximamente, 8 de decembro, esta bandaza vai a estar con Blacklit e Demencia Social presentando Crowded o seu novo EP Underdogs. Recordade, 8 de decembro na Sala Malavida de A Coruña por 6 euros en anticipada e 7 euros na taquilla a partir das 8:30. E tamén estamos de noraboa porque Cráneo ten novo lanzamento. O 11 do 11 sacan o seu disco título 11-11 por Demons Records. Xa podedes coller a vosa preorden de pack más disco e camiseta. E sabede que o Galiza Metálica e o SOS van a estar o día 11 preparados para ese novo lanzamento. Na mentras deixoche co seu Sangre e Sudor. Estás escoitando Galiza Metálica na 106.0 FM de Antena Miña.
And maybe you should pray, 'cause I'm hunting you. This will be your last day. There's no other way life, and you put to your own. If you want to survive, leave no witnesses. There's no other way life, and you put to your own. If you want to survive, leave no witnesses. Say what you want, run you might run, but you know that at last, why will it killing you? When the race is past, when you run out of luck, the sea has gone so far, right now you have to bear. There's no one way life, and you put to your own. If you want to survive, leave no witnesses. There's no one way life, and you put to your own. If you want to survive, leave no witnesses.
Estivemos escoitando a Galirion e o seu Leave No Witnesses. Estos lugueses estarán cos vigueses Lapsus Mentis, os que puidemos escoitar con Nada es lo que parece. Non vos perdades esta data, 16 de decembro, a partir das 10:30 no Clavicémbalo, en Lugo, Galirion e Lapsus Mentis. E tamén quérome facer eco de outra banda que acaba de sacar fai moi pouquiño o seu último traballo. Falamos de Martyrium co seu Through the Spheres of Darkness. Próximamente estarán con Acúfenon na Sala Ruido en Ferrol o 11 de novembro a partir das 10, con 8 en anticipada e 10 euros en taquilla. Non vos perdades a Acúfenon e Martyrium na Sala Ruido en Ferrol, na mentras degustade este Through the Spheres of Darkness.
Xa entrache en contacto co Galiza Metálica? Se non é así, a que esperas? Envía as túas novedades e a túa música a galizametálica@gmail.com.
Estás escoitando Antena Miño na 106.0 FM ou en www.antenamiño.pt. Eu son Pati Castro. Estás no Galiza Metálica.
Estás escoitando o Galiza Metálica e eu son Pati Castro, que te estou acompañando dende a 106.0 FM de Antena Miño ou a través de www.antenamiño.pt. Todos os sitios son vos para poder escoitar a mellor música rock e metal da Galiza. Neste comenzo da segunda hora estiveches a escoitar a Face the True de Reis. Os coruñeses que deron tamén paso a Stand of Dead con The Choice of the Strong, que teñen en particular estas dúas bandas, pois que van a estar o 2 de decembro na Sala Masterclub de Vigo, con entrada a 18 euros a partir das 9 da noite, en un festival que se chama United in Brutality Fest 2023. E agora deixote con Infrahumano, que tamén vai a estar en este festival, e o seu Primal Hunger.
Galiza Metálica, o único programa feito en galego sobre a túa música rock e metal galega. Estivemos con Memories de North Slave, os santiagueses que o 8 de decembro estarán na Sala Son en Cangas a partir das 8:30 con anticipada 8 e na taquilla 10 e acompañados por Minos, aínda que non será o único sitio onde vas a poder velos, porque próximamente o 2 de decembro North Slave, No Chillin' Siesta Boys e Host estarán no Bloody December Fest na Sala Moon de Santiago de Compostela. E agora vouche deixar con outra das bandas que van estar neste Bloody December Fest a partir das 8:30 o día 2 de decembro. Estou falándoche de No Chillin' Siesta Boys e o seu Crosset. I read your eyes, the smoke, your smile, and
What's in my head? Can't take this pain any longer. Sick of this interference. My discontent is with me. But thinking over again, I'm making go away. Go away. Make it stop. Fuck me up with my heart. Nail me to your fucking grass and let me die alone. Let me die alone. Fuck me up with my heart. Nail me to your fucking grass and let me die alone. Let me die alone. Viaxamos ata Vigo para que saibades que próximamente vai haber un festival que se chama o Metal Nostrum Fest. Non te perdas o que nos ven a contar o seu organizador, Óscar Martínez. Vainos a contar que vai a pasar os días 17 e 18 de novembro. Na mentras, disfruta de unha das bandas que van a estar contigo neste concerto. Estou falando de Quarzum e o seu Indulto.
Hola, ¿qué tal? Un saludo. Paso, bueno, pues a describir en qué consiste el evento del Metal Nostrum Fest segunda edición, ¿vale? Que se va a celebrar pues los próximos días 17 de noviembre viernes y 18 de noviembre sábado en la Sala Transilvania, aquí en Vigo. La hora del evento, en principio, la apertura de puertas será a las 20:30. Son más o menos sobre las 21 horas, pues empezará la primera banda, y esto será el viernes, y el sábado igual, el horario es el mismo. Apertura de puertas 20:30, comienzo del festival 21 horas. En cuanto al evento del viernes, bueno, abriendo el festival tenemos a Troll, que es una banda emergente que practica un hard rock instrumental. Es un trío compuesto por músicos de amplio bagaje ya en la escena local y que, bueno, este año se han animado a formar esta banda. Van a editar próximamente su primer disco y bueno, sí practican un hard rock muy agradable de oír, instrumental, y hemos considerado que siempre en la primera banda intentamos que sea algo emergente aquí en la escena local, y hemos considerado que este año pues le tocaba a ellos, ¿no? Pues en cierta manera abrir el Metal Nostrum Fest. Después, bueno, aquí viene un poco el problema. En principio nuestros carteles tenían anunciados a Chosen Ones, por causas de última hora y causas de fuerza mayor, pues hemos tenido la mala suerte, la desgracia de que al final no pueden tocar y se caen del cartel. Entonces la banda que les va a sustituir pues son Still Crazy Motherfuckers, que practican un hard rock sureño realmente súper genial de escuchar en directo. Yo los he visto y la verdad que está genial, y yo creo que toda la gente que venga que le va a encantar. Y posteriormente, bueno, el plato del viernes fuerte es la actuación exclusiva de Cherokee presentando su nuevo disco 3. Actuación única en Galicia, forma parte de su gira nacional que van a realizar por diferentes ciudades, y ahí pues bueno, Fran Vázquez y los suyos, entre comillas, pues nos van a deleitar con la presentación de su nuevo álbum, que yo lo he escuchado varias veces y está genial, se lo recomiendo a todo el mundo. Lo mejor que ha hecho Cherokee, está bestial, y bueno, tenemos la suerte de que pues ellos van a formar parte del Metal Nostrum Fest y cerrarán el cartel del viernes. Repito, única fecha de este año en Galicia y presentando su nuevo disco 3. En cuanto a las bandas que forman parte del festival, pues paso a hacer una ligera descripción de las mismas. El sábado tenemos 3 grupos que son Septiembre Negro, abriendo pues ese día, y después tenemos a Cuna de Odio, y para cerrar el festival tenemos a Quartzum. Septiembre Negro es una banda ya con un amplio recorrido en la escena local, no se prodigan mucho en directo, es una banda que practica un thrash metal sencillo, agradable de escuchar, ¿no? Directo contundente, letras directas, sociales, y la verdad que aparte son, bueno, pues una estupenda gente. Ya los tuvimos con nosotros en un evento que hicimos en el 22 con Cráneo. Y nada, pues es una banda que consideramos que para abrir la fecha del sábado es ideal y que va a estar muy bien. Después ese mismo día tenemos a Cuna de Odio, que también practica un thrash contundente. Es una banda que llevaba tiempo, digamos, fuera de combate desde que fue el tema de la pandemia. Y bueno, pues ha empezado ahora en el 2023 a hacer cosas y bueno, va a estar muy bien porque ellos están trabajando duramente este año para poder desarrollar cosas nuevas, y realmente es una banda que, bueno, los miembros que la forman son geniales, y la verdad que es un orgullo poder disfrutar de la banda en nuestro festival. Y para cerrar tenemos a Quartzum, que practica un metal, un hard rock contundente, personalizado quizá en el estilo de voz de Oki, el cantante, ¿no? Guitarras contundentes, base rítmica muy buena y realmente pues fácil de escuchar, y bueno, consideramos que es una banda que tiene bastante relevancia aquí en la escena local, y desde la organización de Metal Nostrum hemos pensado que es la idea para cerrar el festival. En cuanto al precio del evento, existe entrada individual para cada uno de las dos fechas, que son 12 euros por ver a las 3 bandas. Son 3 bandas el viernes y 3 bandas el sábado. Y después existe lo que es el bono para las 2 fechas, que serían 20 euros, ¿vale? Eso daría acceso al local tanto el viernes como el sábado, y serían 20 euros, con lo cual sale a 10 euros la entrada. Bueno, realmente es un orgullo, después de la primera edición del año pasado, también en la misma sala en la que contamos con bandas relevantes en Vigo como Lethal Vice, como Iron Hunter, como No One Alive, como Zona Cero,
pues poder volver a hacer el festival en esta segunda edición. Pues la verdad que para los que formamos parte de la asociación Metal Nostrum, pues estamos muy ilusionados en que si ya el año pasado fue un éxito, pues que este sea muchísimo más. Entonces, pues animamos a toda la gente que quiera venir a disfrutar de 2 fechas con bandas que despliegan una música dentro de todos los estilos que hay en el metal, desde el hard rock más simple hasta el metal ya un poquito más extremo, donde los estilos están un poco repartidos, ¿no? Entonces, pues sí, os animamos a venir a disfrutar con nosotros esa fecha, porque también nos da pues ánimos, energías para poder realizar pues sucesivas ediciones de lo que es nuestro festival. Estás escoitando a 106.0 FM de Antena Miño, o Galiza Metálica feito por Pati Castro e Filipe Marta nos mandos. Que saibas que isto é un dos únicos programas que están feitos en galego e que se dedican a música metal exclusivamente 101% galega. Estiveches con Tesseracto e o seu Desinfecta. É unha das bandas que estarán no Apocalipsis Metal de Vigo o día 16 de decembro a partir das 8:30 da tarde na Sala Transilvania de Vigo, con entrada anticipada por 8 euros e na taquilla a 10 euros. Non te perdas a Black, Tesseract e a Elefantes Mutilados, con quen che deixo agora e o seu Staxi Lake.
acompañadísimos co seu Horizon de Barbarian Prophecies. O sábado, día 16 de decembro, tedes unha cita que non podedes faltar na Sala Malavida da zona de A Coruña, en memoria de Pili, con entrada única de 12 euros e venta online en www.masquetickets.com. Que saibades que aparte estarán North Slave ou Cuna de Odio, con quen te deixo agora e os seus sin escrúpulos.
Acabas de escoitar a Nazgûl e o seu Protocolo Deus, que ven dentro de Oprobio, o novo traballo que sacaron en setembro deste ano. Que decir de Nazgûl? Pois que é un dos mellores traballos que tiñen hasta a data, que son un greencore curado, preciso, e a pesar de que o xénero sexa máis coñecido polo seu desorden e espontaneidade, mais sempre hai excepcións que confirman a regla. E tamén vos quero falar de Dantalion. Dantalion sí que son 20 anos o que levan singles, promos, compilacións, 9 álbumes que se di pronto. Dantalion fai moito tempo que deixaron de ser unha promesa para convertirse nunha sólida realidade. Factum, o seu último traballo, publicado o pasado 8 de setembro, é un trallazo que non te vas nin a querer nin a poder perder. Deixoche con eles e o seu Quiet Dominator, Tumulus. Yeah.
Galiza Metálica, onde encontras todo o mellor do rock e metal galego.
Non te perdas a Mano de Piedra. Acabas de escoitalos e vas a poder velos en directo no Jalaecian Metal Fest o 25 de novembro na Sala Rebullón. Se non estás convencido ou convencida de todo, escoita o que che van a decir eles mesmos. Hola amigos, somos Mano de Piedra, dende Vigo. Levamos dende finais de 2016 facendo sludge metal. Neste tempo temos editado un EP de título homónimo en 2018 e un LP titulado Today's Ashes que editamos en finais de 2019. Actualmente estamos a traballar no noso próximo proxecto, que vai ser un LP que sairá a luz, pois esperemos que máis pronto que tarde. Volvemos contar co noso querido compañeiro e produtor Iago Lorenzo. Animadevos e vide o día 25 de novembro ao Jalaecian Metal Fest na nosa querida Sala Rebullón. Esta nova edición ten un cartaz do carallo con Bloodhunter, Moonshade, Hunter Scriptum, Lóstregos, Music in Low Frequencies e Talesian. Veña, xente, un saúdo. Saúdo. E despois da descarga de enerxía que en Mano de Piedra vamos a seguir con uns coruñeses. Estamos falando de Lóstregos, que veñen a traernos a súa escuridade. A verdade é que unha bandaza igual que o resto que temos no Jalaecian Metal Fest. Hai que recordar que o Jalaecian Metal Fest é unha idea colaborativa entre dous programas de Antena Miño, na 106.0 FM. Tanto SOS Heavy Metal Radio Show como o propio Galiza Metálica. E sin máis, deixote máis que ben acompañado con O Meigo das Pedras de Lóstregos.
Así pois, escoitamos a Bloodhunter, os cabezas de cartaz do Jalaecian Metal Fest, no seu último concerto deste 2023 aquí na Galiza. Non te perdas esa oportunidade de poder velos en directo e escoitar a diva satánica. O igual que non te podes perder a banda que abre o festival Jalaecian Metal Fest. Estamos falando dos coruñeses Tales 100. Deixote con eles e o seu tema, Lázaro. Conclusión de nuestra condición, exiliados, repudiados por nuestro mentor, abocados
hallucinations. Fucking wind, when voices are heard, noise of pain, children dreaming. Inside death, hallucination, eyes of nowhere to avoid. Only a train that sustained them, my knees, mutilated, drops of blood from the sea. Place to die for their soul. All the starters speed, horrifying melodies on the ground. Prince of blood, climbing on the wall, my mind afraid agony, living through my eyes, in my skin, suffocating in this life. I am so tired, I can do anything. I wanna understand what is wrong with that place. There's a way possible to resist and curse. Even the divine lost their mind, can break free of all this vision. I desire. Escoitamos o quinteto nado en Braga en 2006, son Hunted Scripton, e o seu tema era Inside Blood Hallucinations. E alucinados ides a quedar non só con eles, senón ca seguinte banda que tamén está no Jalaecia Metal Fest. Estamos falando dos de Porto, Moonshade e o seu Valley of Dying Stars.
E tamén teremos con nós a unha banda de Braga. Despois de escoitar a Munxo e de Porto, nos tocan os MILF, ou Music in Low Frequencies, ca súa vocalista Mariana cunha voz gutural brutal. Non te vas a querer perder a esta bandaza. Deixote con eles e co seu Black Room.
is the only thing that made me forget that I'm worthless. Worthless. I don't wanna feel this is hollow misery. I guess I'm so desisting. I need to save myself. Maybe I need more time to heal down in my life with a sorrow in my grave. I want to sleep forever. Forever. With a sorrow in my curves, asking me for death. I'm gonna fucking death. Like the waves of disintegration, irradiating myself. The idea of being awake, it's not torture to live. I don't want to be alive in my heart to feel all this misery. The idea of being awake, it's not torture in life. I don't want to be alive if I have to feel all this misery. Rematamos este repaso polas bandas do Jalaecian Metal Fest dicíndoche que xa tes as entradas anticipadas á venta en www.vivetix.com por 15 euros e senón na taquilla por 20. Anímate e que non cho conten porque se deixas pasar este Jalaecian non te vas a perdoar. E agora imos a seguir con Dread Cool. Sudor entre cuerdas, rasgan. Nunca te
y ha dejado de gritar. Soy uña dando mil vueltas aquí entre mis dientes, obrera sin su miel. Remar valientes, remar, remar valientes, remar, remar valientes, remar, remar valientes, remar. Son milagros, Felipe, traigan hambre, dígame, presa fácil, no de pie, toca fondo, engúllame, nudos falsos, naufragué, nada aquí es lo que ves. Moitas grazas e xa chegamos ao final deste Galiza Metálica número 45. Eu son Pati Castro e estivente acompañando en esta viaxe na que coñecimos moito mellor as nosas músicas, os festivais, as novedades e tamén as entrevistas que puidemos degustar en estas 3 horas exclusivamente de música rock e metal galega e tamén do norte do Portugal. Porque desto vai o Jalaecian. Non vos perdades a oportunidade de ir a este festival único que organizamos eu e o meu compañeiro nos mandos do Galiza Metálica e que leva o seu propio programa. El chámase Filipe Marta e é o SOS Heavy Metal Radio Show. 2 programas, 2 países e unha mesma cultura underground e metalera para unir. Con isto nos quedamos dicíndoche que vou a deixar moita máis música despois de min. Estivemos escoitando a Dirt Cult, a Hair Anxiety e a Phonic e deixoche con Mutant, Antides e Arson Tides. E recorda, vai aos concertos, merca música e fai o posible para que Galiza siga sendo metálica.
Porque Galiza non é España, Galiza é Metallica.